kandi ona anastamire reka umukoro gwo kuziika kano Ahmed Kashilingi guri no kugenda misho omucyaro cya Nkongoro omuri Kebisoni Rukungiri. Aba babanza kumura byo munju eyabire nayombeka obacha yali senga akozi n'obutafaye abamusoma bate bamusiba kuba ngokola kyoyagala n'otakikola reso ogenda kuweera neno okola kuluno ne boyagala abana bafande haza nkuwa n'omuzaire ekimwegireho abana tubingi nk'abantu bababingi n'abarukweyaha n'abongito twega kuyabira kandi kano Kashilingi akafa aharwa kashatu esabiteji kandi okuba omusiramu akaba omusiramu obuyabira ryomahe aga Ida Amin Dada Kamanya umwaka gwe 2022 ndi imambu wa Kebisoni kandi kuyagize aija Kebisoni ari kuruga Kampala arabaha muzigiti anyakora nkayimambu nawe yobanye humuka amuzigiti anko yagambuza yu bayene kandi yendo ko muzigiti yambale mbiriti ari kuyikandira ogushakara omuzigiti abo kuba ebintu bikwatire namaye ebintu byamahe nk'icyo dini tuturikizamo so ebyo mahene byamahe ebyo mubiri mine by'emirimo ito nk'abanyadini nitumanya ko musiramu kitukutaho mbintu byabo bya ito ntumanya nguwe na president Museveni babemba manyanaki batahamba kora kurungi hamwe nambwe na hati yahagire kufera abayo no murimo gw'amana munonga niwaba technical advisor wa minister wa security wihanga full time. Abana be bamusima munonga nk'omuntu obiri nabashomesa okorera hamwe omukwetungura kuba echo kindredini ticharamu yihireho enkoragana y'abantu edini abe nagitwara nk'edini buri umwe no edini kandi buri umwe wihaho edini ruhanga akamuhanga nk'omuntu ekikuru omuntu wena. Kano Ahmed Kashilingi n'omwe omu bakamanda abadumire amahiga NRA obugabire nigakwata ekibuga kya Kampala omwaka gwa 1986 gashakwa Arwaso.